Tuhan raskam, jana raskam ape. Berita semeriah reikutkan Johannes. Imuliakan Tuhan. Biri-biringku ibigi kena nge sorangku. Kutandai nge biri-biringku jana ikut kena aku. Man biri-biringku kuberikan kegeluhan si tuhu sila keri-kerin. Asal lalap ia lamati. Jana i sepela ngasup nirangkan ia ibas kep-kep
ken kunari. Bapangku bliden asa kaipe janah kai singgo berikan naman bangku ise pelang asuk muatsa ibas kep-kepen bapangku nari. Bapa ras aku sada kap. Malam kelate kalaksi magikan kata Tuhan dengan menjingkat dalam kensa suan kenin kata lu'e o Tuhan ibas kusuk kami. Iurikan Yesus maka dirina permakan si bujur si mereken kesah kempak biri-birina. Ia labo sekala upahan si kiam tupung biri-birina lid bas bahaya. Permakan si bujur engkelini permakananna ras mereglukna kempak kalae. Andingan eda resura nangkaskan perbahanan Yesus nang dangi krina pengikutna si itandaina krina muridna ras mabakala bengket ku kegeluhan si rasa lalap ras gelah kala aman ras iya singgit mate di kayu silang guna kala icidahkan Yesus dirina selaku permakan si bujur. Ia nebu kita bas dalan nuju geluh si rasa lalap. Ngajarkan cara ngkelingi ras ngorbankan geluhna. Alumate ia mendeskan geluh si rasa lalap. Bas paksa pasca sirayakan pengorbanan pengatakan bujur. Genduari pulung kita is lewat permakanta sada perpulungan singelambungkan perpulungan mulia di surga radukan krina suku ras bangsa sitek ras i selamatkan. Nande Bapa turang resmina kelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Liti bahasa ada cerita ikisahkan membantah skala perbapaan gelarna emkapkan Tolstoy. Ia lalap ercakap karena keleng tapi deharana litur-turin si deban karena ia menam lalit kerembakena kinulin terjengcakap buku turin kegeluhena nuriken sadawari ia nampati krina sirdahin guna maba sada ember lau tapi las kalak pe simeteh maka ia la pernah nampati aku ras la pernah sedekah 30 tahun mere anak naminem entah empediat aku pekesahkan bas ingan medem i deherna anam kentisi kia ia itandai sekala selaku sekala pergulangan si bujur tapi terjeng bas kitab ras labo bas kinata pingko-pingko permakanan Yesus enda nangtang biak permakanan jelma si iteki jadi singapu tanggung jawab is kelewat rumah pertoton di bata emkap terpuk parisi ras ahli Taurat itegaskan Yesus maka tugas sekala permakan menjamin ketenangan geluh biri-birina janah labo ndarami untung idur jabatan kala
apaika persilahkan jelma sikitik. Artoto kita kempak kerina permakan umat si erkini teken berakal setia ras ngasup ngusi permakan bujur alu khusus erkelengken kesaksin keluh kala alu bagi umat erkini teken banci erjingkang alu pasti tengah doni sidem kini lapa pastin eda i perkuani Yesus pejelma site kempana si gambarkan desken biri-biri gelah pengendes diri kempak penekun permakan matuhi perintah ras ngikuti usi kena lalit ertina ndengkehken sorana tapi lah ikut kena iya terdandankan pridin kita muat bagin ibas tugas Kristus si permakan kita idilo jadi permakan si mere diri guna ngelai kinulin ras-ras kala Kristen idilo ras isuruh jadi saksi doni simbaru arkiteken penebusan Kristus doni simbaru si pertendinkan semangat pengenalan ras pengorbanan labo sada hadiah entah pe utopi tapi banci si jaka tupung geluh idoni eda iher nimai kini kuhena bas persadaan si rasa lalap di surga ras Kristus si permakan bujur bas minggu pendilon eda ertoto kita alu khusus kempak kala si idilo ras ipili jadi malim bruder perater entah pe suster gelu kala emkap tanda pengharapan nangdangi kini rajaan libata tanggung jawab kita mira ras menjaga erta si maherga kel eda erkelangken toto jemba ras kini geten guna persembahkan anak jabuta si mukulina jadi sirdahin bas peken anggur Tuhan. Amin.